Biyag ti tao. Adda kwartam di talakay. Awan na taintid kumot amin kan kanjatang dan ko nagraab. Ay, inggatang ko ngamin amin iti bagas kan si daan. Gumatang ako maiti agas ti anak tata ni aguyag mo manan. Awan kwartak bakit? Uray piso awan. Ay, una yan. Nagrigat lakit tada pa nagbiag tayo na ay. Ay, wala nga ruda. Imbag pa dagiti babak lang. Tamagatang da amin nakayat da. Huwag nga rod Sang kasapol, sang kaapuyan mo ngamin ti matmat gadam. Kat anya ngay, tinapatag adda. Jay pulos nga awan. Huwag matkit di Iso padasak sa taga broad lakay. Kay pangalaam ko may taramatam nga agabrod nga. Ay, daita nga ron ti problema. Awam mo ka mabali na pagutangan dito Di mo pala panunutin dayta. Taura gan ano ka. Awan aramatim nga agabrod. Bakay. Aning kanagan. Umayak man. Ha? Uncle Bert! Wen, sak nga rog. Ay na, simangpot kay magaya man manipod abroad, Uncle. Nagbakasyon lang, kanagan. Kumusta kayon? Kastoy ay na, marigrigat lat, Uncle. Ay, agpakpakaasi ako magan katatulungan nak mamad. Ipagpagapumla ko man iti day dinanang ko akabsat mo, Uncle. Isungay mayak. Tadada magkuti ka sa saan niyo ditoy. Kahit kayo tulungan. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, kita mo tikal kalapaw min marmargayan. Kagudwal at didingnan ni narukupan ti kagudwal. Iso nagtinagan. Kasano kayo lang ngay no agbagyo, kanakan? Anusan mi ati masapsap riyan. Saan kami ang makaturturog nagtudo, Uncle? Ala, mangteda kiti pagpatakderyo iti balayo. Tapno saan kayo akas lapimpiman dito? Ay na, agyaman na, Uncle. Anya trabaho nila kay mo aya, kanakan? Ay, makik-extra lang makikon-construction, Uncle. Maminsan kami lang mga iti maisang aldaw. Kasta ti kinarigat ti panagbiag mi, Uncle. Sige. Agsubli ang kinton bigat. Agpaituludak iti materyales para iti maipatakder a balayo. Alam datoy. Igatang yu iti bagas ken sidaan nyo, aning. Ay na, agyaman na, Uncle. Ay na, nagsayatan na tulungan na tayo. Di ulitag mo, bakit? Wen, Greg. Ay na, nasingpet ngamin at talaga da nga ulitig ko. Iso ti kasi singpetan kadakwada kakabsat day dinanang ko. Naimbaglakit din, tapinasyar na ka. Kat nakita na ti sitwasyon tayo anya. Bakit? Ay, wen nga rod Iso nagasat ta. Taad dati ulitig ko nasaya at ti panagpuspuso na. Iso ti mang tulong kada tayo. Ala, intang rod makitsintan bakit? Ha? Mi, kunak man no da paki-extra ita ako nam. Diyak mapaanan. Tapno adda kadwam ang makitsinda. Tane, tadagsun ti bagas agatangam. Sige nga rod, sikat ti makaamula kay. Adayin sangput ko abadbado ti ubing aning. Usarin dagito anak mo. Ha? Ay na, nagsaya atan, Uncle. Tane, di kampay makagatang itibado dagita po ko yun. Adamat na ilawok abado yun nga gasawa dita. Agyaman kami at talaga, Uncle. Ay nasapay ko mataw matidog pa itibiyagyo. Tanasaya at kayo at tao. Diyak kaya't nga agrigat kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya? Nang runak ket imbilin na ka. Dahil dinanang mo kanya. Ay na, Jack may ladawan ti kinaragsak ko, Uncle. Nasingped dahil dinanang mo kanya. Ket sakbayan na tay. Imbilin na di ka baybayan kanakan. Isoloan niya man ti kasapulan niyo. Di ka kumagbain nga umasidag kanya. Ket pasensya ha. No itakla makasarungkar kada kayo. Awan mo't ngamin pangkuntakakin ka.
Ay na, awan cellphone mi, uncle. Awan to pa igatang mi iti kanan mi, cellphone to lakit din. Ala, tay gatangan kanto iti cellphone mo. Sakbay ngagsubli aki abroad, kanakan. Ay na, thank you manan, uncle. Bakit? Dandani malpas ti balay tayo. Wen nga rod, ay na, saan ni adak kalabalay ngam at least, sementado. Saan na nakas idi akal kalapaw laang. Wala, iso nagasat ka. Tada angkel mo amang tultulong ka da tayo. Nagasat ta ko nama. Ay na, awang ngamin pamilya ni uncle. Baak abaro day chay. Adamot pagsayaatan na ti di na pa ng asawa. Tadamang tulong ka da tayo, bakit? Wana, jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Tano dagiti daduma ka anakan na. Di adal damot amin. Saan da nakasapulan ti tulong. Kaano kanong hagsubli di abroad? Inton umay alawasin lakay. Apag isunto mo tamalpas ti balay tayo. Tay cellphone mo ngayon ka rin ang itad na ka. Amang ano malipatan na. Ipalagip mo to ah. Uwan, di na malipatan day jay. Kasapulan day jay. Tapno da pang kuntakam kenkwa na. No adda ni di abroad. Uwan lakay. Takas tamo lang timbaga na kanyak. Iso apat tsaka di na malipatan day jay. Oh. Ato yun sing kareking ka cellphone aning. Ay na, agyaman na kangkel. Ay na, nagpintas mo ta cellphone day to yan. Ay wanam day ta. Tapno adda pang kuntaka kada kayo. Wan? Uwan, uncle. Agsubliak mata ni di Amerika inton maminsan na bigat. Mabayag siguro man sakto makabakasyon. Pagadalam dagitan lak mo. Tumulong ak para iti panagadal da. Uwan, uncle. Ay na, jak amo no kasano ang makasubadak kada kayo. Bayam na ta subad-subad. Tinapateg, makaadal dagitan lakyo. Tapno sandan tong nga agbalin ang nakakasi. Ket mangibati akiti kwarta pang rugyan yung agasawa. Aglako-lako kayo. Tapno adda pangalaan nyo iti kwartayo. Ay na, nagpintas ti balay yu Greg. Ay wala. Taginastusan ti ulitag ni bakit nga day Amerika na. Uwan ka no nga road. Iso nagasat kayo ta dangkel ni ani nga nasaya at ti panagpuspuso na. Wala na. Baka ngamin day nga ulitag ni bakit. Kat ni bakit ko timbilang ng anak na. Ah, kastaya. Ay wan, iso nga'y mayak ta. Agparaup kami no bigat. Sikanto ti may sa kadwami nga agrapan niya, Greg. Ah, ay kwa. Adama aramidak no bigat na. Anya? Ay ka, inton maminsan na bigat nga rod Ta sigurado asaan mi amal pa si ti may sa nga aldaw day jay. Ay, adalat tamot aramidak na Marta. Ha? Pasensya kayo na, wan. Ngam ado ti pakakumikuma kita. Iso amang sabol kayo pala iti sa bali akadwayaw. Greg, bumangon ka ditan. Aldawan. Ay, ako. Awan mo. Papa nakita bakit? Di ka mapan makiraap pa ya. Saan? Imbaga nga daramidak. Ang dapay mo't kwartata. Ha? Ay, sa bagay matkit di Ang pagnegosyo tamot dayjay ko na ni uncle. Sobra dahil jaya pagpuunan ta. Anya negosyo ti kayat mo aya? Agistorta na? Ay na, mabangkrap ka lahang no store. Tama nga no pasig nga utang ti pamahian dagiti customer. Kanya nga ron ngay. Agla ko talangin ti fishball kan siumay. Mabalin magkidi. Ngam paglakwan ta ngay lakay. Kat di ta sango ti balay Mangirwar kala iti lamisaan kan paglutuan, mabalinag. Aneng! Mayata! Adan business mo, balasang kaw. Uwan na. Tainik kanak di ulitag ko nga day di Amerika. Ay ka, nasaya ta, balasang kaw. Manang aneng, agpautang ka man iti fishball. Tapag pamerienda kadagiti nagparaspas iti talon. Ay, di ka mang malas si ka, Juna. Awan ti utang ditoy. Kasya amin, tapno sana lugi. Bayadak matlano bigat. Ta makasingirak iti lakok anatang inton bigat. No awan pagbayad mo, pumanaw ka, Jona. No kunak nga awan utang, awan.
Anyan. Mala, mga lakan dyan na tabayadak pelang. Sakton ti pagbayadam balasang ko. Ha, ay saanan? Ije laangan istor ti pangalak iti pagpameriendak. Ni, apay na ita pizza kan shotting glass. Kan, asino dagiti lalaki akadwa masimang puitlakay. Barkadak dagi JJ Ili. Agshot kami bakal. Kaya't dati agpasyar dito yung lugar tayo. Iso nga, ingpuyog ko ita. Anya? Aglako ka lang dito. Ta dita kami unag tibalay ng agsya. Sana ko na mabain nga agawis iti barkadak dito balay. Ta presentable ti balay ta bakal. Sana kas idi marmar ba kalapaw. Imbis sa tulungan na kumamot nga aglako. Tulungan kanto, numalpas kami nga agsyat. Di ka madanagan bakal. Kan, hun kaya, mangluto ka man iti pulutahanan mi a fishball. Kadwang, kan ikam iti sili te sawsawan mi ah. Anay, agit idda ka mo dita. Apay, di ka aglako ita. Awan paggatang ko ni tilako. Takasano, binangkrap mo mat. Ah, Minalam mo nga minapulutanan nyo kadagiti barkadam tilako. Isong awana na. anya? Ala, sarabali. Masukatan to. Tinasayat. Awagam tuman, uncle mo. Agdawat kay titulong. Wan, talaga kasta ti plano. Oo, malad, sa bali, suportaran ng uncle Bert. Di labagbagi na. Iso arumbang laang, nga ibingay namit, ti kwarta na katata. Anya ti bagak ngay. Ibaga makasapulam ti kwarta ah. Mangibangon kay ti sabali a bisnis kunam. Di mo ibagbaga, analugi tay lakong a pisbol. Sige nga ron. Hello, aning. Nakaawag ka magkalakan. Kumusta kayo? Hello, uncle. Nasaya at latamat Ay kwa, kababain man nga ibagang ang puskul ko na ti rupak. Umutang ako may ti kwartayo ta. Pangnayon ko iti business ko dito, uncle. Ha? Kumusta ba ti pagtagila ko ti fishball? Mayat mo, uncle. Ado ti customer ko. Iso na yung nakumatilako. Kurang amin ti puunak. Sige, gipawitak iti kwarta ka na kan. Kan binulanen nga agpawitak. Tapno adda pag-eskwela da kitang nakyo. Ay na, agyaman kami, uncle. Ay na, sapoy la kumata hitdug pa iti biyagyo. Tanagsayaat kayo a tao. Sige nga rod, kanakan. Urayam ti pawit ko a kwarta. Masadutak mateng aglako lakay. Ay na, apay lang aming aglako-lako kaya. Ito damot binulan nga ipaw-pawit ng mo. Day tama nga ron ti pampanunutek. Parparigatag ka ti bagbagik nga aglako-lako ditan. Kadama binulan nga allowance tayo. Iso nga ron adi ka naglako-lako. Agban-banog ka lang. Nan, mangtag ka man kiti di kwarta. Tadapa pa na. Papanamanan aya. Basta dakwarta marumwar ka. Agaw awis dyan may isa akong pare. Ada ka no papanan mi. Sumurutak mo ta. San ama balin ti babae jay. For the boys only ka no. Rumwara mo nga ron na, damo papanak. Kidagitan nak tangay. Asino ti kadwala dito balay. Dakkelan ti inauna nga anak ta. Kabailan nan abantayan dagiti adina. Aggidan tangarudan arumwar. Saan mata na matatao daaning kan Greg dita balay da. Nagitilan nak dati adda dita. Wan, tabi si Dana na. Anyat pa kabisbisyan daya. Adda trabaho da. Diyo ibagbaga asyak tinang ibaga Ngam busy da makisugsugal nana. Sursurin da amin asugalan dito'y lugar tayo. Anya? Imbag man ta da pagsugal da. Binulan apaw itan ti uncle da iji abroad ko naman. Ay sos. Agurnong daki hindi ko ma. Kakaisuna nga damang tulong kadakwada. Aramatan da kumay tinasaya at mawawat da tulong. Wan nga rod nana. Mabainak mangamin nga mangbagbaga kadakwada.
Ta ibagadan tumanan, nga agpakalaingak. Sige ta kasaritak tuman nida. Ta isakit kumot ida ata karubak nga rodida. O, nana, bagbagaan nyo ida. May maya laang no adamang palagip kadakwada. Awan garbangan nyo ang makibiyang kada kami, nana. Abay, da kayo ayat imang pakpakan kada kami. Panangi sakit laeng ti bagbagak, barok. Agurnong kayo kit de, tababasit pa'y dagiti anak yo. Tapno adan to pagadal da. Saan ada kami ti problema nyo? Dahil bagbagi ti pakibiyangan nyo, nana. Nalaano di kay dumngag iti balakad. Tane, awam ba't sabsabali ka datayon, ta. Nabayagan nga agkakaro ba tayo, makamo kayaw. Urag kakaro ba tayo? Ta saan ada kayo timang pakpakan kada kami? Ha! Naapal kayo ngami. Anya? Bakit? Awagan man ng Gilbert. Naabak tayo kwartak. Impustak amin. Tati amok, mangabak. Ay, naspak mag... Ay, uray siyak nga rod. Awanan tay kwarta nagbingayan ta. Naipaabak kumutlang. Awagan ng mo bakang. Ibagam ta emergency ti pangusaran tayo ti kwarta. Masapol ang makasubuta. Sige, mabitla nga ro tay nakagload. Ta ultimo load, awanan. Inak pa'y umutang i-gestor O niya, nawagan mo ng Gilbert. Ay, jak mo't makontakan. Saan mo nga agun online? Anya? Apay ngay? Jak malam mo. Busy siguro, Awan kwarta tayong bakit? Awan ka rin tayon. Aywan. Apay no, isalda ta pa'y lahang to balay ta. Sa kaintan to, nagipawit ng mo. Ha? Ay, mabalin mo't Ngam, ada nga tamayat amang salda. Ano dita? Siyak ti makaam mo amang ikontak. Pati to'y basit asular ta. Isaldata mo tayo. Greg. Apay nga, agsangsangit ka rin. Mawag ti may sa kasinsin ko. Ni Uncle Bert, natay mo't gaya man. Anya? Kaano pa'y? Idi namin sa nakalman. Nabayag mo't gaya man na stroke. Iso asahanan ngay mawawag. Anya? Kasano nga rudan? Anya, iti pagsakata iti insaldata balay tayo. Sapay awan pulos kwarta tayong bakal. Awan nga rod. Ay nanditan samat masakan tinaisalda balay tayo. Ay kapilitan samat a pumanaw tayo dito yan lakay. Nana Marta, agpakpakahasi kami. Makitent kami man pa lang iti sular yun, nana. Ha? At datul dami, nana. Isuti pagbubong mi itaramidin mi pagnagdan mi. Ay, daytan ti bagbagak kada kayo ide, Greg. Anya nga ita, nudim nga kayo kumay ti pamagbaga kada kayo. Saan kumaakasta ti nagtungtung palan yaw? Wal nga rin, nana. Baso mi. Saan mi nga inaramat iti nasaya at titulong dede Uncle Bert? Una na. Agbabawi kami ngam naladawan ti amin. Napukaw mi amin ang atulong dahil di uncle mi kada kami. Ay, hanyan. Nagsaya at kumantibiyag yu ita no nagurnong kayo. At dapay libre abalay yun ngam sinayang yo. Nana? Ngamala, sige. Agipatakder kayo iti pagnagdan nyo iti sular ko. Tama siya nakmat kadagiti anak yo. Sana da kayo ti pakasyak. Nudi kat kadagiti anak yo, Greg. Aneng? Agyaman kami, nana. Ay no, nagsayahat ka mo ito nakaroba, nana. Agyaman kami na Marta. Ano san min at agrigat manen.
Ta naglablabos kami mat ngamin. Di mi amo ti nararamid mi iti kalabas, nana. Nala, agagawa kayo, tapno adda pagbiag yaw. Kan tapno adda pang paadal yaw, kadagiti anak yaw. Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak kaw. Kunak man no agbaken da jay nga insan minanang. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa iday jay kung lumakayan a baro. Mabalin pa ay. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinaka mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ay ko saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Manong Guriyo? Nagawit kayo magayaman. Wen insan. Ay wen, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Masaya mo ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa kayo iti mabiit. Wen insan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang. Nasayat mo ta. Ta nakalagip ka mo lamang asawa. Wen matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Awan lat amuhon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawaan na. Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pa ila job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan na! Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga uray bumakitan na balasang. Uray pintas namin na pintas. Di mo't makaanak. Di useless. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakila inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot kinadakil ti tiyan ko. Kan marigatanak amag na. Ala, sana bale. Taypas ngay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ka ni James nga anak ko. Masigugmat ka dyan asawa man niya insan, James. Ay, wan, Manong Guriyo. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sigog ni bakit. Ay gat mayata insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Awan lat amukon manaw. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak dayjayan. Ha? Di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Anya? Guriyo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko ken ka. Nauray di ta madani ti anak. No saan ta maparamuran ni anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay.
Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y guriyo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay kay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apang gapuan ti santa pagkinawatan. Anay ko, nagsakit na yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay sus, patib ka rin ti pakinakam mo dalay. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Iso pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanan. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading ita kiti na pagting dasawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak nga ti kapat nga na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, sa ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mamangasawa. Mangasawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulam mo ti kanuan saan. Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nanto aramidan ti kasta. Kat may sa an-an mong ti asawa. No di na may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. Adda di anak ko, anam na ang mga iwan to kanyak. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Una na nang masapul a dubyak ti agagit tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagim, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak ti trabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo.
Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak itibagay. Umada din sa matiyapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron, manang Roda. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga Roda. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. At idog mo tibiyag ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito, manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, nagladawon nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay itikanek. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikaw ang matikaawan dahi ginanang. Udak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga, manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di nakamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Pangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nun to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Awan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka, ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga nga bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasa tamanganin, bakit? Roda bakit? Bariam da ito eh. 50 ti bariam. Wen lakay, adtoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala iti lako adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtad da ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang tayo di daytoy. Naragsakak, tauray awan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu agin inayat ta, lakay. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano anyat kaya nasawan bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramen yung agasawa, manong kuryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan. Ngam awan mat bako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw nga agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, tigang runahan ng inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritanin sa? Agam sa bagay. At damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di adingwin nyo inton bumakit kan lumakay kayaw. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak a kontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga gabroda.
Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldo kiti abroad no ije ti pangipakata kiti inadal ko. Ay, kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta, anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Adwa ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kang agawin. Asino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Ne, di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan, bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umuwi kalumugan na insan. Agpaili kami. Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyam anak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyam anak, tayo librida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang at kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Waiter, Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. what are you, man? Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Ha? Bidot ganting bagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man ngagbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda. Uy, minsan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amangan nalain na kanto di anak mo di abroad insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balay na. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya? Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, no da may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang mate. Umay ka lang tayo di balay no kayat mo ti ada kasarsarita na. Uwan manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaaruba klata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry no impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka nagijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulak tati dadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malaing san, di mo na ayin ti bagay. Agda kami ang kadwam. No kayat mo, umay ka nagnag di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyag. Di tao. Simon, anak,
Simon, agreeing kan. Bumangon ka, nakong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog at pay, nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwe, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti pada tang agbasbasura. Mapantaman jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo't ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan niwarwara na kita basura! Sinalit kayo at tao! Ha? Inyor ornos ko na kita! Kalpasan na! Gulwin nyo laan! Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man! Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iti kay pagkalkalan! Wan, sir. Ay, ala. Oh my God, anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-matan di akin balay. Sana bali anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mun garud naguyong niya, nanang. Naala, baybay amon anak ko. Di mon panunutan da ijay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latag luto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naibaglakit tin tada ka katulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y ti maturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko ti maturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot nagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak. No agsangitak ay aywan na. Wow,
Ayaw, ado tinaibol lang a plastic dito ruwarte pa kanan Ala, ak dagito yan, ikargak dito sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kunani nanang, agsingsingpet ka. Uma dayuak, inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mong agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anag na edan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka, Insan Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan ko na. Kukwa, Insan Mikaela. Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan, Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno adda busbusan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak, Insan Mary. Tapara metlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Kat no makaadal ni Simon, isuntumet tan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalan man to ida. no kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim Mikaela, Simon? Wan ananang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro akabagyan ni Antim. Diyak ko makayat sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, wan? Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo! Ni tatangku iba't patay.
kayo! Awan sabali! No saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat yung mga bak. Auntie, nangabakak! Wan ka anakan. Yahoo! Nangabak ti ka anakak! Ay na, umay ka man ka anakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot lao may pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-maysakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko ngamin nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy oh. Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da kamang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwan insan. Tanoad danton kwartak, da kamintun ti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Ha? Ay, sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatuglip mo. Agkanta ka pa'y numadamdaman. Adda pa'y doa kantaam. Nabannog ako nga agkankanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangkan ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale. Da nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar tigayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti ibaybayad dakan ka. Nakapang ko. Aywen, auntie. Saan nakadiagi eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh. Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta.
Nagadutit itad da akwarta kan ni auntie. Ngam apay nga tanghanak ik-ikkan. Agunget pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mat ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di ama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasalan. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nag-text. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na. Agsasaruno ti awis ti kaanakak. Simon, natumba mo tan iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak auntie maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti yu umay ni nanang mo. Kailiw ko ni nanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Kumusta anak ko? Nanang! Simon, anak ko, kumusta kan? Iyamid dakon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak ijay kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan-kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jakpay mangan, auntie. Mala maturo ka nga rudan, tapno makainanak ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ti anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kas na, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ti anak ko. Sige. Simon, rumwarak biit wan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, wan. O sige nga rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga rod ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamjakon maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuitar aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuan na tar aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Iso alading itak, insan. Ngamyawid kon ti anak ko. Nanang, naimbaga kon. Ni,
Apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ejay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog kanya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kada kayo. Mababainak, insan. Iso anang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan? Kagapgapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpakot ti panagbiyak ko. Anya? Simon, anak, agrobot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrobot kanwan. Tarubuatak matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika, ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Kwa, ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na? Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, no kasya ka sa pulak ti talent na. Kat no kayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Kwa, sige, kasaritak ti anak ko. Mary, Simon, nakaumayak, tada good news ko kada kayo.
Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. Atoy, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko. Naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang, ha? Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko. Uhan, mabalin yun tagipatakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. Agyamanak, madam. Diyos ko. Agyaman kami. Naayat kaunay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami. Diyos ko. Biyag. Ti tao. Jakon magustuhan ti kastangar aramidam si ka, Gerald. Ni nanang man. Agsisindo ka ta babae ti awid mo dito'y balay. Kaya't dangarun tiyag pasyar dito, nanang. Ay saus, pagbalinam samit ten a hotel to'y balay tayaw. Hotel asasawan niyo mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti ka Aruba makakit-kita iti kastangar aramidam, Panunutan da, ano niya ti kayat da panunutan, nanang. Awan na ano kasta ka anak ko. Sino nga iti babae amang seryoso iti lalaki akasken ka iti galad na. No kabaalan da apagay ayaman teriknak. Kabaalak mo, tapagay ayaman terikna da. Pastime lang da gijay kung nakalangarudan, nanang. Sa bali manon tayo nakita kanyang kasmoy ti motor, pare Gerald. Ha? Nilay ka na dyan, pare. Agasaman na ita, pare. Agsisinno ka ti awid mo dita palayaw. Ay na, pare. Life is short. Iso nga ag-enjoy tayo. Kunak man no ni Vina ti pagdat-datunan, pare. Sa anak nagdat-daton tayo ni Vina, pare. Ano ya? Pastime ko lang nagijay, pare gari. No kasta? Saan ka seryoso, pare? Pare, no ag seryoso ka, sika lang ti masaktan. Sikamat lang ti madadal, ti kasta ka naramidam, pare Gerald. Amang ano, pakaisagmakam to pa'y kiday. Nairwa magmatan, pare. Na-immune da taon. Amo ka narigat ti nagdalanam, kapot na lino ko nakadagiti nakarelasyon mo. Ngam saan nga umdas arason da ita? Tapno agbaling kamot, ababairo, pare. Sa di naman ang tinapananday dya, Gerald, nanang. Ay, jakman na mo anak ko. Nakamotormat. Wain. Dakkel tinagbaliwan di kapsat mo. Sipod nagsinada itinobya na. Ay, kanayon lata nakasta. Nagado a babae itibiyag na. Way na nako ang pangasim at di mo pagsasawan di kapsat mo no sumangpay. Amumay ta nasaktan unay itinauday a karelasyon na. Ay, nukas jay lang tararamidan na talaga ajak malapdan timang sermon kan kwa na, nanang. Maawatam ko ma di kapsat mo, anak ko. Uy, nanang, amo ka nasakitan. Amok no niya tiriga tinagdalanan na. Ngam, saan nga umdas arasunday jay tapno kas jay taramidan na? Uray sino la dita na babae tiyaw-awid na dito balay. Ada ka din ni Gerald dito'y gari? May dito idagsapa, tsaka mo no sa di naman ang tinagturungan na manang piyam. Ay, sakit ti ulo talaga day dya tao. Uray siyak manang. Sa anak mo't na nairwa makas di tigayam ko. Sa anak pa kaya komportable, nukas tang agsarsarita kami. Ay, uray ni nanang.
Agparikot matan taure asino mo di ta babaeng tiyaw awid na iji balay. Agsasabali a babae iti ang angkas na iti motor na manang. Wen nga rod. Past time na kanong nga rod laang. Talaga dakkel ti nagbaliwan nan. Bareng makaamiris kumaa. Isumo lang ti nakababay ni ti kastangar aramidan na. Ala Gerald, agtugaw ka, tagsarita ta. Anya ti pagsaritahan tamanan. Sa dino tinaggapwam itay. Nag-rides kami laeng kanang iti gagayim ko. Gagayam mo, ano, babae manan. Iso damat tinagayab. Inayaban da katap nagdatimang yangkas kadakwada, kan agbayad iti kananda. Gusto ka di? Di manang mit. Dagita mo ta babae. Rupat kwarta dagita. Isuda ti papapanan ti magargardenam. Kasta talaga manang. Ay na, ading ko, panunutom ko mamat ti pagsayaatam. Amo kakinwartaan na kalaang ti babae sineryosom idi. Ngam di mo kumamataramidan day ta rason. Tapno mabaliwala ti biyag mo, ading ko. Nasapa ka mo, Gerald, anak ko. Masapak ng sibugoy tinatingamulak naman. Madlaw na puyat ka. Kabaalak pa'y nanang, di na ka di pakadanagan. Anak ko, no adda ti mapaglakwam itinateng mo, inayon mulatan iti savings mo. Diritso mati makukwartak nanang. Ken plano mi manen ti agrides intong Lunes. Saysayangem lang ti kwartam no kasta akanayaw. Dakas ka din, aginjoy na tao nanang. Sana dakas ti aginjoy. Angam saan kumamot akasta anak ko. Amum kaday, asika ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Agsisindukat ka na ti ang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo a babae dutoy balay. Kas iti kanayon kung may baga. Pagay ayamak lang dagijay. Pastime lang nanang. Uray may sa kanakwada. Awan serious work. Nanang, asino man nandiyo babae nga inyawid ni Gerald? Manungal daw lang tinapalabas. Agdaman inyawid nan. Unay mo tanda dya kabsat ko. Ay, wen nga ro anak ko. Ni Misty, dayjay. Misty? Misty dita ka bang ibang barangay? Kuwain. Ay na, nagadwa babae dita dayjay pay lang mata Misty. Isuman. Ambok pa'y mandita kapsat mo anak ko. Amok ti kinatao dayjay Misty, nanang. Talaga masaktan manan ni Gerald. No isutayatan na. Ay, di na amot agpili. Uri asino laditan. Hay, awang mga mindeng-denggen na asaw, di kapsat mo. Kasanon, no itikas tangar aramidan na. Kat adda mailawan na masikugan na. Awanan kaasim to lang. Pangasim Gerald sarde nga mun day takalukwam. Isungarod mo tiragsak ko man ang piya. Di ka mabuteng no day tanto ti pakaisag makam? Awan mo't nobya kanakwada. Pastime ko lang dagijay. Day tangarod ket. Awan nobyam kadakwada. Ngam. Bay anak ka dila nga aginjoy manang. 25 mon. No anya man tinapasamak idiag move on kan. Saan nga amin na babae kat kasi ti ex mo arupat kwarta kan lalakero. Anya ko mangit tinagdudumaan da. Agpapadala ang dagita. Ay, no agpili kay ti babae, pilyam atay kas kaninanang. Tapno saan ka may lawlawan? Kas kaninanang. Adapay nga ta. Awan samatan. Ay na, di ka kadi mapukawan ni tinamnama. Dumteng tulat taday ta. Ma'am-amom to ti babaya may kariparagan ka. Adaman saludsodakan ka, pare gari? Anya reta, pare Gerald? Asino di babae alimabas iti paraangan nyo itay? Dadya ka day. Da Shane kan MJ. Nay, kita maaparay. Ang mga plano mo't nga inayon ida karagiti pastime mo ako na. Ha? Matino na kanya babay. Ni Shane, kasinsin tinobyak. Iso nga mo ka na saya at tao na dyan. Ideal girl na dyan, pare. Ken, asino ti Shane ka na kwa na?
Yay, atid dog tibok na paray. Shane gayam tinagan na. Wait. May talang na New Year, iti ayan ti kasinsinda kalugaran tayo. No kayat mo, ibagag ti Facebook account na kin ka. Oh, anya tinagan na iti Facebook pare. Ibagag, ngam iti may sa kondisyon pare. Agbalbaliw ka, sante nga mon ti agbabae. Ni, si kamot gayam manunggari. Kamusta kan? Kamusta kayo ti kasinsin ko? Nasayat kami mo, Shane. Sika nga, kumusta ka mat? Ay, kasi ti sigod, single lata. Ay, nasayat lahat nga ron ano kasta. Ha? Type na kang amin tigayam ko. Gerald, tinagan na. Ay, gayam mo gayam day jay? Wait, nag-message ka nukan ka. Di mo mat-replyan. Ay, jak mo't nga minamam mo. Replyan, mari ko. Nasayat at tao tigayam ko. Kanayon lang amin na malukloko ide. Ta damat basit pagkautunan na dyan tao. Anya? Nakaisam ka man nun dita, Gerald. Ha? Sino man nun dita luklukwam dita cellphone mo? Luklukon adagos man ti bagayo mga nang piya. Kita ma? Ang mga no adan tumanan sa bali ayawid mo diti balay. Depende amanan. Ay pa nga si mading ko. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo Tano kasta ka na yun, Jack Amon, nanya ti pagtungtung palan ti biyag mo. Relax lang manang. Sa bali ni Shane. Yam amok to ka na kayo. Sino man nanday ta, Shane? Babae manan? Yam amok to na umanugot nga grades kami. Panagrit na ison ti babaya para kanyak manang. Anya? No, okay lang kan ka, Shane. Agmotor talatan. Uwan, okay lang with kanyak, Gerald. Nasayat nga ron kasta. Tapno saan tan nga gasto si tiplete. Ken tapno may pasyar ka diti lugar mi sakbay nga agawid kayo. Mano nga aldaw lang kat agawid kamin. Jak pa'y ngamin napasyar amin na tourist spot dito'y lugar yun. Siya kung timakam mo. Kalpasan ti panagpasyar ta. Lumagas tanto idiayan mi. Apay nga ijay. Tapno mayam amu ka kaninanang. Ha? Saan nga ta nasa paunay, Gerald? Single ka, single akmat. Amangan no datan tinaituding apare titunggal may sa. Anya nga minan, tay kunam itay basag. Nagpasyar kayo laang iti ayan ti kasinsinyo a kalugaran may. O, nana. Itala nga makapasyarak dito'y lugar yun. Amangan no, dito'y mo laang ang ti pakaikamang ang balasang kaw. No, iso at ipagayatan ti apo, nana. Apay kit dinasan. No, saan ka abisay? Mabalin latamay nga umay ka pumasyar dito'y balay, nakaw. Opisina mo't ngamin ti pagtrabtrabahwak, nana. Saan ang mabalin ti aglangan? Sa maysa, adayo to'y lugar yo. 6 hours ti biyahe, nana. Ay, kasanungay daytan basang. Ede, long distance kayaw iti anak kaw. Sa anak pa nga inaklon ni Shane. Ay, isonto mo lang ti pagturungan na, Gerald, anak kaw. Ninana nga talaga. Anak, kadagiti ame na babae nganyaw awid mo dito'y balay. Ni Shane lang, di kasjay. Anyat kaya tiyo asawan nanan. Nalagaan tirik nakin kwa na anak ko. No kasta, makapasangarod ni Shane na manugang yo. Kauwan anak ko. Napintas, managisam, nasingpay, nalaeng kung kang runaan iti amin. Amaw ka mother figure rama ko na. Saan nakas kadagitin niya awid mawad, jakambaw, no sa dino tinangal alaam kadagitay. Iso na lang, ta nakadayumot ti lugar da nanang.
Anak ko, saan alapod day ta? Nupudnaw ti panagayat mo iti may sa tao. Anya di imbaga ni nanang kanyak, Gerald? Nagsingsingput kamot kanon. Ha? Kastamot imbaga ni nanang. Ada kano ngamin inyam amom kan kuha na napintas kan mother figure a babae idi awanak. Ni Shane day jay manang. Inaklon na kakaden? Saan pa eh? Kaano lang mo itinagam mo kami? Lalaingam nga roda. Nukas ka ni nanang day ta babae, ali ikalay samon. Dumting to ka di manang. Di tay agapura. Huston ti babae Sarda nga mon day ta. Serious mo day ta ibagbagam a babae. Wen ka di manang. Ada matmatlaw ko ka pare Gerald. Anya day ta pare garay. Saan ka amat na rumrumar? Talaga asahanan pare. Nilagayam ni Shane ti agas. Ti naidumdum masakit mo pare. Sabali ni Shane pare. Moreno sa anak pa nga inaklon. Nariknakin ko na ti pudno ang panaypatag ti may sa nobya. Kung nagtumot ngamin kin ka. Saan nga amin na babae kat kas iti ex mo aropat kwarta kan lalaki raw. Kat ita tanamamom ni Shane. Poston ti babae. Sarding amon. Tapno sana madismaya di tao pare. Talaga adaktil ti nagbaliwan ti kabsat ko ananang. Wen nga road piya anak ko. Kanayon mutin anay parada ta motor na di tarwar. Sana kasi di kanayon arumwar. Ay bareng ano ni Shane mutin ti babae a para kenkwana anak ko. Kan may saan na nakumkomporme a babae ti awawid na dito balay. Sipod na maam na day dya Shane. Wen nga road anak ko. Hello Shane. Kumusta ka, Gerard? Nasayatak mo eh. Si Kangay. Kailiw kan. 5 bulan na nasaan ta nagkit-kita. Nasaya atak mo't ta. Kasta talaga, Tadyak mo't ngamin mapanawan ti trabaho dito eh. Anya nga minon tayo kunam nga ibagam kanyak? Ha? Kunak. Sakbay nga klonin ka. Pumasyar ka kumapay dito'y balay. Tapno mayam-am mo kamot kadagiti pamilya. Kaano ka di? Inton sumaro no Lunes ti day off ko. No, okay lang ken ka kan awan trabaho. Wen. Okay lang kanyak, Shane. Okay nga Rod. See you soon. Umawag ak tuwanan inton malam. Ada ngamin ti trabaho kita. O sige. Agan anad ka dita. Anya jay kunam, Gerald. Paklunin ako ni Shane nanang. Ay nukasta. Dakayaw na nakaw. Saan pa ya? Imawag kanya kita eh. Kati kayat na, umasyarak pa iti lugar na. Tayam amunak kano iti pamilya na. Ay kemapan kan anak ko. Parikot ko lang no asino ti mangpakan kadag iti taraken ko. Kan mangsibog kadag iti mulak anateng nana. Ada kami mo anak ko. Da kami inti makaamaw. Sigurado kayo? Amang ano, mabanog kayo lang. Ada mo ni manang mau. Isun ati kaduak. No saan nadadagiti kakasinsin mo. Kaano aya ti biyahe. Pinton Lunes nanang. Mapan kakit din anak ko. Tapno maam-am mo na kamot ti pamilya ti agbalin ano biyam. Bayam, da kamin ti makaabu ditaw. Agananad kay ti papanam Gerald dading ko. Uray na kayo dito yamanang. Pakumustaan nakton kini Shane. No kayat na diyawid mo kit din dito balay. Sana mabalin tawan mo't pagtrabahuan na dito eh. Tulungak ano kwa, tapno mabantayan na kamutlaang. Sana mo ta masapol bantayan nak manang. Ano, sana masapol. Masapol. Tama nga nagsubliman ng tisigod nga ramid mo. Saan na mapasamak na ita, naka-amiri sa kon. Diyak kaya't adadaulan ti biyag ko, para lang itikas niya klase ti babay. Sa may sa, adamot na ni Shane. Adayo anasay-sayat ni Shane ngam nagiti ex ko. Ay kat, nagsaya at anday ta amang manggagakkan ka ading ko. Sapay la ko mga rod, tanasaya at ipagtungpalan tayan ayat yukan ni Shane.
Kamusta mo ti biyahem, Gerald? Makamanog. Okay lang. Nagkita ta. Ala, kapay-kapay nga rod. Pangururayan ta ni tatang. Adala nga minbiit na panan na. Ninanang mo nga. Nabayagan na pimusay ni nanang. Gapo iti aksidente. Kasta ka di? Wan, high school ak paila idi. Saan ko lang kami na naistoryaken ka? Pasensya ka noon nasaludsod ko. Nakita kami di taladawan na na-display ti salas kat ni tatang mo lang matikaduang. So ngayon torturod ko ti nagsaludsod. Okay lang. Adala tamo ti sakit amarik na. Ang kasta talaga. Saan tayo mo't atinggal ti biyag tayo? Ay, aday tamot gaya man ni tatang. Isuday ta sumungad. Kumusta ka matan, Barok? Nasayat mo tata. Si Kagayam, ti kanayon, nga ibida ni Shane kanyak. Kasta ka di, tata? Adamet, nayam amo na kanyak idi. Agam jakman na mo. Saan da ka no compatible? No kasta, nag-break na matlaing, tata? Wen, awan pa'y makatawin. Gerald, may salang tikid dawakan ka. Di mo kumasaksaktan ti kakaisunang anak ko. Uwan tata, ikarik ka na kayo. Liklikak ti mga ramin kadag ti banag ang mabari na pagsakitan tinagam ti anak yo. Anya ngay tatang, makapasa ka din mo't laang ni Gerald kada kayo? No, ay ayatam ni Gerald. Aklo na anak ko. Diyak pa'y amo ti husto akinatao na. Panagkunak at nasayaan matatao. No kasta nga rod, aklo na kon tatang? Oo na. Agyaman ako na tatang. Sapay lang ko mata, limpyo na lalaki tinapilim anak ko. Tapno, maadaanak maternity apo ko. Wen nga rod tatang, mapanan titawan. Sapay na ko ma, tani Gerald ti lalaki ang naituding para kanya. Gerald, ada na patig nga ibagakin ka. Anya rita? Sapay ko maata. Saan ko apakaupayan? Aklo na kun ti ayat nga idatdaton mo kanyak, Gerald. Ha? No kasta? Datan? Wen? Oh, agyaman ako na. Ay ayatan ka unay-unay, Shane. Kunaklakit din nun niya ti ibagam. Ikarik, saan mo ito pagbabawyan ti panangaklon mo kanyak? Agyaman ako na inukasta, Gerald. Ay ayatan kami tunay. Paypayapayan na tan ni tatang. Nakaidasar samot tan iti pamigatan tayo. Nakasaritam ka din ni ading maupi, anak. Wananang, imawag ni Gerald itawan kayo. Kahit anya nga iti kunaan na. Naragsak ka no ijay. Tanasaya ti trato ti ama ni Shane kankwana. Ay, saus. Ang mga nusaan nga agsubli dito. Ninanang mat. Ape kumasaan nga agsublingay? Ay, abangan no ma-enjoy na ijay. Kemalipatan na mutin ti agsublay. Ay, awanan kasanungay, dagiti mula kentarakin nan. Ninana nga talaga. Ag-overthink manan. Agawid to ka din ni Gerald. Nagparatak ti panaglabas na gital daw. Wen nga ro, Gerald. Kano lang edi may ka? Inton sumaruno, si kanto matagpasyari ti lugar mi. Wen no addan to leave me. Amumot, san mabalin nga aglangan nak iti trabaho. Wen, maawatak na ita. Makaurayak mat? Nasaya at mat nga ro no kasta. Oh, anya, itulod kan iti terminal. Saanan? Kabaalak? Itulod kan, tamang numapukaw ka pa'y. Iso, paya pa kabanugam. Si kakit dimot. Adamot i-tricycle pagluganan ta. Mabitla ang Gerald. Alam, do'y basita prutas kan nateng. Adutin nateng daijay tatang. Wen, sa bali mo't a klase tinateng kan prutas na gitoy.
Sige, iawid mo. Di mo imbagang agawid kagaya mita, Gerald. Sa anak pa'y kumang agawid. Ngayon, nalpas mo't kami ng tilib ni Shane, manang. Kahit kumusta nga iti bakasyon mo iti lugar da. Nasaya at met. Nasaya at ni tatang na kanyak. Pinabalunan na pa iti prutas kan natang. Ay mayat nga rod ano kastading ko. Ninanangay. Napanijay garden mo. Ada ka numapan nakitaan. Nabayag ka din na napanijay? Itay pay Mangang ka numabisin ka. Ada mo naluto ang makanading ko. Di mo imbagbaga kanyak. Inaklon na ka ni Shane, pare Gerald. Ay, nabayagan. 7 months min, pare. Ay, 7 months yung pa'y gamay. Uy. Ay, naimbag kabay, pare. Ha? Ada, kaya't mo asawan, pare gari? Apaya kas ta tinaybagam. Ay, awan, pare, awan. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Isa nabiglaak. Da kayo gaya man. Oh, Gerald, anak ko. Itay pa'y adum-dumugam ta cellphone mo. Madanaganak nga rod nanang. Anya ti pakadanagam aya. Saan mo't na nasong batam ni Shane nagiti awag ko kinkwana? Mga nubi sila ang anak ko. Ura nagiti text ko, di na-replyan. Di pa'y naminsan nga daw. Ay, ano sam ti aguray ag-text tulat ta kaday. Sapay la kumaan na. Kumusta nga Gerald ading ko? Nag-text ka din ni Shane kan ka? Uwan mana, saan na kasi di? Ni, kasano saan na kasi di? Saan mo't na sweet kanyak? Mga no, dala parikot na. Sinaludsod ko, awan ka naman. Ni, apay nga ron nga kasta. Anya ti makagapo. Naita tinas ka na duktalak manang. Saan mo't akasto ni Shane di? Dakkel tinagbaliwan na ita. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko, Shane? Anya ti pagamaya, Gerald. Tagulit ka mat. Adda ka di parikot? Sika ti parikot ko, Gerald. Apa yan? Awan mo't amok abasol ko. Agin di mo ka pailang dita. Babaero ka, saan ka di? Ha? Ada nang idanon kanyak. Agsusukat ti babae ayaw awid mo di tabalayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Shane, agpalawagag. Diyak kaya ti lalaki akas ta ti galad na. Pangaasim ka di at dumngag ka kanyak. Diyak kaya tamangig ti anyaman a palawag mo. Agbreaktan. Goodbye! Shane? Sa di ti papanam, pare Gerald. Dakkel tabag mo Mapanak itayam da Shane, pare. Saan kami nga okay? Ipilit na ababaero kat napalabas mo tunday dyan. Madanagan una yan iti kasto mapaspasamak, pare gari. Madanagan tama nga mapukaw ko ni Shane. Anya nga rodan ti plano mita, pare. Mapanak iti ayam da Shane. Naskan nga agsarita kami iti personal. Kumusta kan, Shane? Kailiw kan? Asino tinangibagaken ka ang mabalin mo ti umay dito'y balay? Saan ka di ngayon bagaken ka a breaktan? Imayak ta kayat ko ti agpalawag iti personal ken ka. Diyak kaya tamanggag ti anyaman a palawag mo. Kayat ko amaamuan no anya tindanon takin ka. Imbagakon ken ka iti mawag ka, saan ka di? Babaero ka kano? Ket agsusukat ti babae ayang angkas mo iti motor mo. Kanyaw awid mo iti balayo. Amangan kit di, no addan masikog kadakwada. Jack ilibak na ita. Ngam sipod na amamu ka. Nagbaliw ti amin. Insardeng kung tikas niyang aramid ko. Urag saludsud ka kadananan. Manang piya, wano kadagiti karro mami. Wano ni parigari. Amom ka din, sino tinangidanon kanyak iti kastang aramid mo? Ni Gary mismo. Tinasinged agayem mo. Anya. Payagas dyan iti pang nakisarita may tinobyom, Shane, anak. Saan ko na nobyo ni Gerald, tatang? Tapno ibagak kada kayo. Babaero day jay.
Isu tindanon ti gayem na kanyak. Ag susukat kanu ti ang angkas na iti motor na kanyaw awid na ijabalayda. Ti kunapay ni Gary, amangan numasikugan ti may sa kadakwada. Anya? Kasjay ka di ti kayat yung agbali na manugang. Sigurado ka kanay apod no ti indanon da agari kan ka, Shane anak. Hello, Manang Pia. Oh, kumusta ka, Gerald? Nasayat mo't Manang. Nakasaritam ni Shane? Uwan Manang. Ngam aging gayta. Sanak pa pampansinan. Ligari ang nasingad agayim ko tinangidanon iti amin kan kwa na. Amang ano sinubsobraan na matindanon na ka ni Shane. Anya? Kasano nga rodaytan nga eh? Ay aywak lata ni Shane Manang. Anusak nga ay aywan. Tulungan na kumaita anak yo, Tata Dudong. Damagak man, Gerald. Puno ka rin, timba ka ni Shane kanyak. Ngag susukat, ti babae ayaw awid mo iti balayo. Kanyang angkas mo iti motor mo. Jak ilibak day ta, Tata. Ngam nabayagan day ta. Nagbalbaliw akon, sipod na amamok ni Shane. Naaramid ko lang ti kasta idi. Gapot akayat ko ti makamove on. Napasaktanak namin iti kalabas, gapo iti babae. Di ka kaniagon ulbod, Gerald. Jak kayat ti ulbod. Pudno ti ibagbagak, Tata. No kayat yo, dito yakon ngagnaed. Tapno makita yo amin nga aramidak. Ken tapno mabantayak ti anak yo. Adamot siguro mabalin ko apagtrabahuan dito, Tata. Kaya't ni Gerald tiyag na dito lugar tayo. Dito yan nga garden, tapno mabantayam ka no. Seryoso matgayam ka anak. Patpatsin niyo mo't day tatao. Napudno nga'y tinadamag ko. Nga addan nasikugan na, Tatang. Saan mat siguro, apod no? Pagustuhan mo na Gerald. Ikamit ikundaway na amang ipanagnak iti kinapudno na ken ka. Sana nasumbatan ti gayem mo dagiti awag ko kankwana, Gerald. Kung aktumot ngamin ken ka, pudno ti ibagbagak. Kabailam nga rod apanagnakan? Wen, aklunag adakas ti aramid ko idi. Ngam idi dayjay. Ken nagpatingga kami lang iti angkas, inom, ken paspasyar. Tadudaduma, adama dagiti gagayami akadwami, nagbalin lang nga pastime ko ida. Tapno mailiw-liwag ko ti sakit nga impalakam da kanyak. Gerald. Tsaka mo, no niya tinapampanunot ni Gary. Tsak man amo, no apay anas ka na dadaulin nakin ka. Okay lang kuma, no pudno tindano nakin ka. Ngam saan? Ta sinubsobraan namot nagitimbagbaga nakin ka. Ala, maawatan kan. Kat pasensya ka lakuman, Gerald. Di ka madanagan. Saan nakagimurakan ka? Gapo iti impakitam. Sika lang ti babae kayat ko ngay kalaysa. Isa na mabalin. Jak ipalubos ang madadal ti relasyon ta. Gapo lang iti panangdadal ti may sa tao. Kat tinasakit. Mismo pa'y agayim ko tinangdadal kanyak. Pare Gary. Pare. Sika magayam, pare Gerald. Apay ang naaramid mo ti kasjay kanyak. Dinadaal nak iti imatang tinobyak. Okay lang kumano dagiti pudno ti imbagam ken kuana. Ngam saan met? Sinobraam met tindandanon mo ken kuana. Pare. Amok ang nagkurangak. Tasaan ko ngayon bagbaga ko ni Shane may papan iti napalabas ko. Ngam planok mo't lang nga ipudno ti amin. Mangal alak lang iti timing. Ngam anyan ta inuna anak. Sinubsobraam pa'y tindanon mo. Pasensya kan paray. Umapalak ngamin ken ka. Umapalak. Talaragsak ti love life mo ita. Siyak. Awanan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awanan paray. Nagsina kami ni tinobyak. Sininaan na kon. Ha? Insukat na kita sa bali ang lalaki. Anya? Sa pala ko ba at maawatan na paray. Paray. Namiris kong tibidot ko. Aklunag. Imapon niya apal kanyak. Isa naramit ko tikas jay. Tatikayat ko. Ada kaduak nga gladingit. Sorry pare.
Ngala pare. Sa anak nga gimula iti sakit tinakam kan ka. Nangruna ket aggayem ta. Mapakawan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi mon ulitin tikas jay nga inaramid mo. Wan pare. Agyaman na. Pagbabawiyak na niya yung inaramid ko.